Yes, umunsi mwiza mwese mukomeza gukurikira amakuru ya Radio Musanze 98 n'ibice 4 FM cyangwa se uce ku mbuga zacu zitandukanye wandike ijambo eshatu akadomo Radio Musanze akadomo co akadomo orwa cyangwa se ku mbuga zacu zitandukanye Facebook, Twitter, Instagram ndetse no kuri twinini yacu nuko twitwa RCM Musanze 98 n'ibice 4. Niyo mpamvu nkuzanye muri APR Football Club, ni mu mikino ya Champions League nyafurika bagiye kuba bakina. Ikipe ya APR FC izakina na GADIIDKA Football Club mu gihugu cya Mali. Iyi kipe ikinira kuri stadium bita Banadi cyangwa se Kaniko Stadium. Iyi kipe yari yafunzwe 1942 itwara igikombe muri 67. Iyi kipe yongeye gutwara igikombe uyu mwaka 2023 nibwo yegukanye igikombe cya shampiyona, ikaba ariyo ekipe nayo yose iri mu makipe 12 ikina muri shampiyona ya Mali. Igiye gukina n'ikipe ya APR FC imaze imyaka 4 yose itwara ibikombe bya shampiyona hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uratekereza ari nde wafashije iyi kipe kugira ngo itware iki gikombe? Harimo umugabo bakunze kwita Sirise Adeni Bashiri. Uyu mugabo niwe wafashije n'ibitego rwose 21, niwe rwose watsinze ibi bitego muri iyi shampiyona, uvuga ko iri kuri 32 n'ibice 5 by'intuza by'umuvuduko. Ikipe yose muri rusange yatsinze ibitego 103, itsindwa ibitego 40. Imikino iheruka muri kipe ya APR Football Club usanga yatsinze imikino iheruka myinshi cyane. Hari uwo yanganyije na Mukura Football Club igitego 1-1, itsinda kipe ya Rwamagana ibitego 4-1, itsinda ikipe ya Polisi ibitego 2-1, itsinda Kiyovu Sport ibitego 2-1. Mbese urumva ikipe ya APR FC yasoje shampiyona iri kuri profile iri hejuru cyane, ariko kugeza ubu ngubu yongeyemo imbaraga kuko yakinishaga abanyarwanda. Ubu ngubu yongeyemo imbaraga nyinshi cyane, yazanye abakinnyi b'abanyamahanga, yirukana bamwe mu banyarwanda. Yazanye nk'uwo bakunze kwita Dani Ndikumana, bashiramo undi uwo bakunze kwita Songo, bashiramo Ulawanga, bashiramo n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye baturutse mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye hirya. No bakunze kwita Pichu Ewana, nawe baramusinyishije avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Niyo mpamvu rero nanjye ngarutse inshira ku kayiko aya makipe. Ikipe ya APR FC ifite abakinnyi beza hano ku mugabane wa Afurika. Navuga ko ikipe ya APR rwose ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda iyi kipe bitewe na GADIIDKA ibintu imaze iminsi ikora. GADIIDKA itwaye igikombe yararushwaga cyane mu by'ukuri, urebye dore ko iheruka gutwara igikombe 67. Urumva ko ari igihe kinini cyane gishize ikinira kuri Koni Stadium cyangwa se muri ira stade yabo yo bayita GADIIDKA Football Stadium. Reka rero tumanze tugaruke dushire ku kayiko GADIIDKA n'ikipe APR FC, tumanze twumve ukuntu wazinganyije. GADIIDKA ni ikipe yubatse ku buryo bukomeye cyane. Ikipe APR nayo uyu mwaka wavuga ko yiyubatse. Bagiye gukina, bazahera hano mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2023.
isaha y'isa munani ya hano i Kigali. Bazakina kuri stade Pele Stadium, Kigali Pele Stadium. Izaba ari umuriro rero. Gusa abatanzi nitwa Fiston Nzayikimana Robe Vampase, niyo mpamvu rero nkubwira status uko zigenda zikurikirana. Reka rero nkubwire ngaruke kuri Murera bayita Rayon Sport Football Club. Rayon Sport Football Club igiye gukina Confederation Cup, yarongeyemo imbaraga zikomeye cyane. Iyi kipe ya Rayon Sport reka tumaze tuyizane nayo